ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. аз 14 то 18 апрели соли равон дар шаҳри Душанбе Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ ва Олимпиада аз фани технологияи иттилоотӣ бо номи Ал-Хоразмӣ баргузор гардид. Дар ин олимпиада аз шумораи умумии иштирокчиёни озмун 296 нафар мақомҳои ифтихориро соҳиб гаштанд. аз маросими қадрдонии ғолибони озмун ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав баргузории олимпиадаҳо миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва мактабҳои типи нав зиёд гардида дар равияҳои гуногун роҳандозӣ карда мешавад. Масалан, агар солҳои пеш танҳо як намуди олимпиадаи фанӣ миёни хатмкунандагону синфҳои зинаи сомониён гузаронида мешуд, давоми чанд соли охир шумораи он зиёд шуда 24 намуди озмуни фаниро дар бар мегирад. Имсол низ олимпиадаи мактабачагон аз фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ, илмҳои кайҳонӣ, технологияи иттилоотӣ дар алоҳидагӣ роҳандозӣ шуда ғолибон муайян ва қадрдонӣ гардиданд. Олимпиадаи фании ҷумҳуриявӣ барои синфҳои 11 аз фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ ва олимпиада аз фани технологияи иттилоотӣ ба номи Ал-Хоразмӣ, ки давраи ниҳоии он дар шаҳри Душанбе аз 14 то 18 идома дошт, натиҷагирӣ карда шуда ҷоизадорон қадрдонӣ гардиданд. роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми мазкурро идомаи тадбирҳои ҳукумати кишвар вобаста ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва саводнокии хонандагон арзёбӣ намуданд. Ба ғолибон дар раванди супоридани имтиҳонҳои мутамарказонида холҳои дар ин озмун ба даст оварда, аз ҷумла ҷои якум 100, ҷои дуюм 75 ва зинаи сеюм 50 хол кӯмак хоҳад кард. дар соли таҳсили 2021-2022 дар олимпиадаи фании хонандагон аз фанҳои ҷамъиятӣ ва гуманитарӣ аз фани забон ва адабиёти тоҷик ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар даври ноҳиявӣ шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал гардиданд. Билохира дар даври ниҳоӣ, яъне дар даври ҷумҳуриявӣ, бо гирифтани 72 хол ҷои аввалро ишғол карда, аз тарафи маркази тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо гирифтани 100 хол қадрдонӣ гардидам. ин ба мо имкон медиҳад ки бо гирифтани холҳои дигар аз маркази тестӣ ва бо илова гардидани ин холҳо дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ соҳиби холҳои бештаре гардем. миннатдории худро ба пеш аз ҳама асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем, ки барои мо ҷавонон ва наврасон чунин олимпиадаву озмунҳо ташкил медиҳанд, ки мо дар он метавонем дониши худро боз ҳам бештар сайқал бидиҳем. дар олимпиадаҳои мазкур 778 хонанда, аз ҷумла 428 хонанда аз мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва 350 хонанда аз мактабҳои типи нав иштирок намуданд. аз ҳисоби 778 иштирокчии олимпиадаи фанӣ, 296 хонанда соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ, аз ҷумла 45 медали тилло, 86 медали нуқра ва 165 медали биринҷӣ гардиданд. ман пеш аз ин дар озмунҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ низ иштирок намуда дар он ҷоҳо хушбахтона сазовори ҷои аввал гардидам. аз ин меболам, ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гардидам. пеш аз ҳама сипосгузории худро ба пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоям, ки барои мо ҷавонон ва наврасон чунин озмунҳо ва олимпиадаҳоро ташкил менамоянд ва барои дарофти чунин истеъдодҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар ҷанбасти олимпиадаҳо аз фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ ва олимпиада аз фани технологияи иттилоотӣ ба номи Ал-Хоразмӣ, хонандагони шаҳри Душанбе бо 116 ҷои ифтихорӣ мақоми якум, вилояти Суғд бо 75 ҷои ифтихорӣ мақоми дуюм, вилояти Хатон бо 67 ҷои ифтихорӣ мақоми сеюмро соҳиб гардида, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо 22 ҷои ифтихорӣ ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо 16 ҷой дар зинаҳои баъдӣ қарор гирифтанд. ғолибони ҷоизадорон дар вазъияти тантанавӣ қадрдонӣ гардида, ҳамзамон омӯзгорони онҳо бо диплому ифтихорномаҳои вазорати маориф ва илми кишвар сарфароз гардонида шуданд. дар муассисаи давлатии осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар шаҳри Душанбе бахшида ба ҳафтаи илм, намоиш ва ҳамоиши илми ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. тадбири мазкур таҳти унвони дастовардҳои илмии олимаҳои тоҷик дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, дар доираи он силсилаи масъалаҳои марбут ба рушди илми тоҷик матраҳ шуд. ҳамкоронамон дар ин бора иттилои бештар доранд. дар намоиш ва ҳамоиши илмии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи дастовардҳои илмии олимаҳои тоҷик дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба муносибати ҳафтаи илм дар осорхонаи миллӣ баргузор гардид, намояндагони кумита оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонони маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон
академияи миллии илмҳои тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва муассисаҳои олии таълимии кишвар ширкат варзиданд. нахуст иштирокчиён аз намоише ки ба дастовардҳои илмии олимаҳои тоҷик дар солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида шудааст дидан намуданд. дар ин намоиш зиёда аз 500 адад мусаввараҳо, диплому сипосномаҳо, ҷоизаҳо, ихтироот, мукофотҳои давлатӣ, ҳуҷҷату аксҳо ва китобҳо пешниҳод шуданд ки фаъолияти пурсамари олимаҳои тоҷик ва саҳми боризи онҳоро дар арсаи илми ватанӣ ва умумибашарӣ нишон медиҳад. воқеан саҳми занон дар рушди илму маориф, фарҳанг, тандурустӣ бар аъло ба назар мерасад. имрӯз мебинем ки солҳои соҳибистиқлолӣ зани тоҷик ба таҳқиқи пиряхҳо машғул аст ва дар баландии беш аз 4500 метр ба таҳқиқотҳои душвор ва хатарнок машғул ҳастанд ва соҳиби дастовардҳои зиёди илмӣ низ дар ин ҷода ба даст овардаанд. сипас дар толори осорхонаи миллии ҳамоиши илмии ҷумҳуриявӣ оғоз ёфт. директори осорхона Аҳлиддин Ибодуллозода зимни суханронии ифтитоҳии хеш зикр намуд ки дар асоси сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолӣ мақому манзилати зан дар ҷомеа боз ҳам баланд гардида, имрӯз ягон самти фаъолиятро бидуни ширкати фаъоли занон тасаввур намудан ғайриимкон аст. аз ҷумла дар соҳаҳои гуногуни кишвар беш аз 116 нафар доктори илм ва 1124 нафар номзади илм, аз ҷумла 15 доктор ва 133 номзади илм дар соҳаҳои илмҳои дақиқ аз ҳисоби занон фаъолият намуда, ҳамзамон нақши олимазанҳои тоҷик дар ҷодаи илмҳои ҷомеашиносӣ ва гуманитарӣ хеле назаррас мебошад. дар ин чорабинии муҳими илмӣ аз ҷониби муҳаққиқону донишмандон, доираи васеъи коршиносон, олимаҳои муваффақи кишвар ва ходимони давлатӣ мавзӯъҳои дахлдор ва мубрами рӯз, аз ҷумла рисолати занон дар илм ва саҳми олимаҳои тоҷик дар таҳқиқи таъриху фарҳанги халқи тоҷик ва рушди илмҳои техникӣ пешниҳод гардида, мубодилаи афкор сурат гирифт. намоиши дастовардҳои илмии олимаҳои тоҷик дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар осорхонаи миллӣ то 25 апрел идома меёбад. дар иртибот ба таҷлили рӯзи илми тоҷик дар донишгоҳи давлатии кӯло ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ ҳамоиши илми назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён баргузор гардид. нотиқон аснои баёни андешаҳо пиромони дастгириҳои давлатӣ аз илми муосир ибрози сухан карданд. аз рафти ҳамоиш ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. таваҷҷӯҳ кунед. با مقصد نتیجه‌گیری کارهای علمی تحقیقاتی در سال 2021 و وظیفه‌ها برای سالهای 2022 در دانشگاه دولتی کولا به نام ابو عبدالله رودکی همایش علمی نظریوی هیئت پروفسوران و آموزگاران و دانشجویان برگزار گردید. فاکولته‌های دانشگاه کارهای علمی و مقاله‌های و دستاوردهای علمی در سال 2021 به دست آورده را به معرض دید گذاشتند. گفته شد که در سال سپری گردیده آموزگاران و دانشجویان دانشگاه مذکور به موفقیت‌های نظررس نائل گردیدند. در طلار مجلسی رکتور دانشگاه برآمد نموده از دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی کشور و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نسبت پیشرفت علم ابراز اندیشه نمود و قید کرد که از جانب پرزیدنت کشور اعلان گردیده سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت و 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی سالهای 2020-2040 گواهی این گفته‌ها میباشد. در 3 روز هفته کنفرانس علمی عملی دانشجویان، آموزگاران و معلمان دانشگاه بخشیده به سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت و سالهای 2020-2040 سالهای 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی گزارنده می شود. در برنامه کنفرانس در 33 بخش زیاده از 1000 معروضه آموزگاران، دانشجویان و دکتران PhD به نقشه گرفته شده است. در ادامه همایش اشتراکچیان با معروضه و مقاله‌های علمی در موضوعهای گوناگون از جمله تعلیمات به فاصله الکترونی همچون روش صنعتی کنانی مملکت، نقش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در صنعتی کنانی کشور، بهداشت رقمی و اهمیت آن در زمان معاصر، تمایل‌های اینوواسیونی و اصول‌های معاصر تعلیمی زبان انگلیسی، امکانیت‌های استفاده بری عاقلانه ذخیره‌های آبی منطقه کولا برآمد کردند. اطلاع دادند که امسال در هفته علم اشتراکچیان به 30 بخش تقسیم شده مقاله و کارهای علمی خویش را پیشنهاد می‌نمایند. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولا برای برنامه نوید.
бахшида ба ҳафтаи илм дар муассисаи таълимии ғайридавлатии донишкадаи тиббии иҷтимоии тоҷикистон ҳамоиши илмӣ амалӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ профессорон, донишҷӯён, магистрантон, унвонҷӯён ва докторантон иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. аз 18 то 23 апрел дар муассисаи таълимии ғайридавлатии донишкадаи тиббии иҷтимоии тоҷикистон ҳафтаи илм гузаронида мешавад. ин чорабинии илмӣ ба рӯзи илми тоҷик бахшида шудааст. дар расми кушодашавии чорабинӣ профессорон, донишҷӯён, магистрантон, унвонҷӯён ва докторантон ширкат намуданд. зикр шуд ки дар шароити ҷаҳонишавӣ баланд бардоштани сатҳи худшиносиву худогоҳии миллӣ хеле зарур аст ва ин яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. иттилоъ дода шуд ки дар давоми ҳафта дар ҳар як факултаи донишкада рӯзи илм баргузор мешавад ва дар он профессорон ва донишҷӯён бо маърузаҳо баромад хоҳанд кард. дар рӯзи аввали ҳафтаи илм ҳамоиши илми амалӣ устодону донишҷӯёни кафедраи ҷарроҳии умумии донишкадаи тиббии иҷтимоии тоҷикистонро ба ҳам овард. иштирокчиёни ҳамоиш масъалаҳои муҳими ин соҳаро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. профессорону докторон, унвонҷӯёну донишҷӯён дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла ҷисмҳои бегунаи роҳҳои ҳозима дар кӯдакон, ҷанбаҳои муосири ташхис ва тарзи табобат, нақши сироятҳои вирусӣ дар инкишофи нуқсонҳои аноректалии модарзодии кӯдакона, оптимизатсияи муолиҷаи ҷарроҳии бемории гиршпрунг дар кӯдакон, истифодабари озонотерапия дар табобати маҷмӯи пиелонефрити сангдор дар кӯдакон, ташхис ва табобати деформатсияи қифшакли қафаси сина дар кӯдакон ва масъалаҳои мубрами тибби ҳолатҳои фавқулода дар замони муосир маърузаҳо пешниҳод намуданд. сокинони тоҷикистон сисолагии истиқлолияти давлатии ватани азизамонро бо дастовардҳои назарраси созандагию бунёдкорӣ истиқбол намуданд. акнун тараддуди сокинон ҷиҳати истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба мушоҳида мерасад. аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт дар ин давра бунёду барқарорсозии садҳо иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин бора таҳия шудааст. баҳри даромад татбиқ намудани дастури супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт 203 иншоотҳои муҳими хоҷагии халқ ба нақша гирифта шудааст ки бештари иншоотҳо бунёди мактабу синфхонаҳои иловагӣ, марказу хонаҳои саломатӣ, варзишгоҳу толори варзишӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва дигар иншоотҳои беҳтарсозии сатҳи зиндагии сокинон мебошанд. ҳамаи шароитҳо барои пеш бурдани корҳои сохтмонӣ пешбинӣ гардидааст то сохтмончиён дар муҳлати муайян гардида корҳои сохтмониро ба анҷом расонанд. тибқи иттилои масъулини мақомоти иҷроия дар доираи эълон гардидани солҳои рушди саноаткунонӣ дар ноҳия зиёда аз 21 корхонаҳои истеҳсолӣ ба нақша гирифта шудааст. дар иншоотҳои мазкур ки ба истиқболи ҷашни истиқлоли кишвар бунёд меёбанд саҳми соҳибкорон назаррас мебошанд. солҳои 2022-2026 сохта мавриди истифода қарор додани зиёда аз 203 иншоотҳои таъиноти гуногуни хоҷагии халқ дар назар дошта шудааст. албатта бо назардошти талабот дар маҳалҳо дар нақша чорабинии мазкур иншоотҳои соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, соҳаҳои варзиш, инфраструктураи соҳаи роҳдорӣ ва дигар соҳаҳои обтаъминкуниву масъалаҳои мубрами хоҷагии халқ дар назар дошта шудааст. дар ин баробар ба масъалаи асосӣ ки бевосита тибқи дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат дар ҷумҳурии тоҷикистон эълон гардидаанд ва бо мақсади амалӣ гардидани ҳадафи чоруми стратегия яъне ки саноаткунонӣ бо сурати кишвар тибқи нақшачорабинии мазкур дар давоми солҳои 2022-2026 сохта мавриди истифода қарор додани зиёда аз 21 корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ дар назар дошта шудааст ки албатта боварии комил дорем ки ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, ҷиҳати бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ ва ноил гардидан ба ин ҳадафи стратегӣ заминаҳои мусоид фароҳам оварда мешаванд. сокинони ноҳияи Рашт бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ заҳмат кашида дар ободонии ноҳия саҳми арзанда мегузоранд. ресмони абрешими табиӣ имрӯз на танҳо барои матоъҳои занона балки барои либосҳои соҳаҳои гуногун васеъ истифода бурда мешавад. аз ин рӯ талабот ба он зиёд аст. тоҷикистон низ ҳамчун истеҳсолкунандаи матоъи абрешим таи солҳои охир барои рушди ин соҳа тадбирҳои иловагӣ андешида тавассути ташкили тӯдзору баланд бардоштани арзиши қабули пилла кирмакпарваронро дар кишвар ҳавасманд месозад. гузориши омодакардаи ҳамкорони мо Низомиддин Исоев ва Толибҷон Сайфов дар бораи фаъолияти як оилаи кирмакпарвар аз ноҳияи Ҷайҳун нақл мекунад.
فاطمه بردیوا ساکن جماعت دهاتی وحدت ملی ناحیه جیهون بوده 90 سال دارد. او بیش از 50 سال عمر پربرکت خود را به پرورش کرمک صرف نموده است. همین است که کرمک پروری برای عائله ایشان شغل دوست داشته گشته است و آنها هر سال در این موسم از اولین ها شده برای گرفتن تخمی به نقطه های تقسیمات می روند. در 20 روز پلر تمام کردم بودم سپردم رشال کو تره خیلی کاری که بر قدم دادم تو تازه پخته آورده ایره حیران شدم رشال 4 مرتبه میدادم 5 مرتبه میدادم یا تاشا پیش میکردم یا را میدادم دره ایشا پیش میکردم بعد میدادم ایزه گور میکردم بعد اوشا گور میکردم چیز پیشت بسیار قطعه میگرفتم همش در 3-4 مرتبه دادم نمیتونستم یا تاشا تیستر میدادم دیستگش با بهتره ای کرمه نخره نمیبره میسته یه روز ریاستیه میسته زبانش میدونسته میستادک این پیش میکرد گور میکرد بعد اوشه میکرد همه اوغلا خونه پر بود. این زنی روزگار دیده با استفاده از تجربه خود در سمت کرمک پروری فرزندان و نویرگان را برای پیشرفت بودن و هرچه زودتر کرمینه را به پیله تبدیل دادن تحریک میدهد. بنا به نقل خود او در دوره های شوروی و از حساب پیشقدمی تحفه و جایزه های زیادی را به دست آورده بود. از این رو حالا هم میخواهد پیشرفتی را از دست ندهد. ساعت نگرفتم ماشین گرفتم بعد پدرکه صورتم در دوسکه بود خورگانم بودم پدرکم دادن بیپل بودنم دادنم خوردم با تنگه در لباسم دادن آمده علاقه میکنم خواه نمیرن دیگه 4 مفرد نمیکشم همون را نگاه میکنم انده یک رجب پیش برم اینه کرمکه آدم حال خواه دای خواه سه چهار اینه خیلی باشم ملوکه هرچند کاری اساسی را امروز فرزندان و نویرگان انجام دهند هم خاله فاطمه کاری آنها را نظارت میبرد و توصیه داده می‌ایستد. نگاه نکرده به وضع سلامتی خود باز هم به تازه کردن برگ توت که خوراک اساسی کرمک پیله محسوب می‌یابد به ایشان دست کمک می‌رساند. وقتی که کلین شده اومده بودم عروس اینجا کرمک یا داشتن کرمک‌ها خوی 4 می‌رفتن. من دیگه خشتمانم یو که خو خستم برگ میدادم من عروسک بودم بعد گفت که کرمک میترسی گفتم نه کرم نمیترسم اونجا با خستم دهن میخوردم بعد گفت که بیا دستم موندن در کاره گفتم که بیای من مونم خشتمانم که نه نمیتونی گفتم نه نمیتونم یاد میگیرم دیگه موندم گفت که دستا که خشرو موندم بگی دیگه کسبه خشتمانم گرفتیم هر سال میگیریم کرمک. زرینه بردیوا هم امروز شغل خوشتومند رو پیشه خود کرده الکی اوید به کرمک و پیله قریب همه چیز رو میدوند. شروع از اون روزه که تخمی گرفته به خانه می آورد تا از کرمینه به پیله تبدیل دادن و به نقطه های مخصوص سپریدن شب و روز کار میکند. 8 قطیر هم گرفتگی کرمک خین نیست همی که آوردن که اول پیچکر میمونن علاوه میکنن که بوغ خونه یگون زهر باشه که بسوزه بعد کرمک هم میدروره ای قطیچش که میبروره برگر ریزه کردن میتین تا خوی یک رفتن ای خوی یک خیست دیگه برگر شکستن میکنین تا خوی در ای خوی در که خیست بعد شخچه میده موندن میگیری یک مرتبه برگ میدی یک مرتبه شخچه که کرمک دتای برگر نمونه با شخچه چخیده میبره بولو. کرمک های عائله بردیوف ها در جماعت دهاتی وحدت ملی نزدیک به تنیدن آمده است. از این جاست که آنها تلاش کرده ایستادند تا با سری وقت گذاشتن برگ توت و نگاهبینی درست از هر ساله دیده حاصلی بیشتر به دست آورند. در کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصوم دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی چاره‌بینی درهای گشاد دایر گردید. تدبیر مذکور به خاطر راهنمایی امکانیت‌های تعلیمی این مؤسسه برای خوانندگان صنف‌های بالایی روی دست گرفته شد. گزارش در مطلب نوبتی برنامه. با مقصد جلب ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی برای انتخاب کسب و اختصاص‌های زمانوی در سال‌های تحصیلی 2022-2023 در بنای تعلیمی کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصوم دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی روزی درهای گشاد دایر کرده شد.
داوطلبان امسال از 4 ناحیه پایتخت امکان پیدا کردند که با شرایط تعلیم و تربیت در این مؤسسه اختصاص‌های گوناگون، اصول‌های تعلیم و دستاوردهای 3 فاکولته، 18 اختصاصی آموزگاری و غیر آموزگاری که طریق رایگان و شرطنامه‌ای به راه مانده شده است از نزدیک شناس شوند. امروز در کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصوص موبای شهر دوشنبه نزد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با مقصد جلب نورسان به کسب انتخاب کنی روزی درهای گشاد گذرانده شد. در این شورابینی نماینده مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده در تالار فرهنگی مؤسسه با ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی پایتخت بخوری گذراندند. جهت استقبال سزاوار مهمانان و تشویق و ترغیب فرهنگ و سنت های ملی در درآمدگاه مؤسسه از جانب تعلیم گیرندگان برابر نمایش هنرهای مردمی، همزمان کتاب‌های درسی و تعلیمی و بدیعی به معرض تماشا گذاشته شده بود که داوطلبان از آنها دیدن نمودند. یکی از راه‌های اساسی جلب داوطلبان به مؤسسه این همکاری با دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشور به حساب می‌رود که کالج در سمت مذکور کارهای نظررس را به انجام داده و کامیابی‌های زیاد مشرف شده است. در این روز رهبریت و دیگر نمایندگان مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مجلسگاه مؤسسه با داوطلبان صحبت صمیمی آراسته با آنها ماهیت و برتریت‌های مادی و تکنیکی تعلیمگاه را شرح دادند. باعث خوشبختی است که در کالج ما روز درهای گشاد اعلان کرده شده است و خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی شهر دوشنبه از اینجا دیدن نموده ایستادند و برای تشویق و ترغیب شرایط‌ها و امکانات‌های کالج و خوانندگان بوکلت‌ها که در آنجا همه اختصاص‌ها و فاکولته ها و کافدرا و عموما در تمام معلومات ها آورده شده است و همچنین نشریه شمع روزگار که مؤسسه خودی کالج است در آنجا نیز دایر به شرایط امکانات ها و نقشه قبولی کالج آموزگاری به نشر رسیده است و این موادها به خوانندگان تقسیم کرده شد تا که معلومات های ضروری را آنها گیرند. شرایط تحصیل در این مؤسسه تعلیمی خوب به راه مانده شده است و برای بلند برداشتن صفت تحصیلات سیمخانه‌های الکترونی با تجهیزات ضروری مجهز بوده و دانشجویان استادان صاحب تجربه تعلیم می‌دهند. در برابر این کالج دارای خوابگاه مجهز با شرایط خوبی استراحت و فراغت میباشد که برای دانشجویان شهر و ناحیه‌های دوردست مملکت پیش بینی شده است. ما همراه همسفرانمان با کالج آموزگاری شهر دوشنبه برای آگاه شدن از برتریت و شرایط‌های کالج با خبر شدیم. ما می‌توانیم که در آینده در اینجا تحصیل کرده کادر خوب شده در جامعه خدمت کنیم. در اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هوسمند نمودن دانشجویان اعلیخوان به راه ماندن نمودهای گوناگون استیپندیا، فراهم نمودن ادامه تحصیل در دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشور طریق بودجوی از امکانات‌های دیگری کالج محسوب می‌یابد. سپس میان داوطلبان و استادان کالج سوال و جواب صورت گرفت که طریق آن داوطلبان به سوال‌های خود پاسخ گرفتند. در مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده دور اول آزمون جمهوری علم فروغ معرفت گذرانیده شده، غالبان به مرحله‌های بعدی را خط گرفتند. همین روند یعنی جریان برگزاری این آزمون را در مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده همکارانمان خورشید حلیم و طاهر سلیمانوف پیگیری کردند. طی چند روز است که در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسونزاده دور اول آزمون علم فروغ معرفت گذرانده می شود. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 1، 2 و لیسه پرزیدنتی برای خوانندگان لیاقتمند شهر ترسونزاده دیدن کردیم. خوانندگان از روی 6 نامیناسیون فیزیکا، شیمیا، ماتماتیکا، بیولوژیا، گئوگرافیا و انفرماتیکا در آزمون اشتراک کردند. خوانندگان از 6 نامیناسیون عین حال در آزمون اشتراک کرده ایستادند. زیاده از 287 نفر خوانندگان امروز در آزمون اشتراک دارند. من امید دارم و باوری دارم که خوانندگان ما که در دور اول آزمون عین حال اشتراک دارند در دور دوم، سوم و چهارم نیز فعالانه اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان میشوند. از شماره خوانندگان ما از فنهای شیمیا 10 نفر، گئوگرافیا 12 نفر، الگبرا 9 نفر، بیولوژیا 12 نفر و تکنولوژی اطلاعاتی 9 نفر اشتراک میکنند. تمام صنف‌ها آماده به آموزگاران وابسته کرده شده‌اند. با تشکیل نمودن چنین آزمون‌ها و صیقل دادن دانش خوانندگان توانستند تنها در سال 2021 شماره جوانان با استعداد تاجیکستانی که در دانشگاه‌های با نفوذ خارجی مملکت تحصیل می‌کنند به 42000 نفر رسید و آنها در 25 دولت خارجی تحصیلی باقرار دارند. در مؤسسه هر هفته با رهبری کتابدار مؤسسه
тайёрӣ ба анмин озмунҳо гузаронида шуда истодааст. мо кулли омӯзгорони муассиса умед дорем ки хонандагони мо дар як рӯҳияи баланд ин озмунро мегузаронанд ва ҷойҳои сазоворро ноил мегарданд. зиёда аз 200 нафар хонандагони мо аз рӯи 6 номинатсия иштирок карда ва барои ғолибон ба даври шаҳрӣ рохат мегиранд. мо боварӣ дорем ки хонандагони мо ба даври ноҳиявӣ рохат гирифта сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мешаванд ва номи муассисаро баланд мебардоранд. дар даври аввали озмуни илм фуруғи маърифат дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри турсунзода ҳазорҳо хонандагон ширкат варзида аз он фаъолон барои иштирок дар даври дуюми шаҳрӣ рохат гирифтанд. дигар тадбире ки таҳти сарпарастӣ ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ шуд, ин баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад. барои иштирок дар ин чорабинии васеъ миқёси фарҳангӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Муъминобод ҳам тадбирандешиҳо идома доранд. соли гузашта як қисми довталабон аз ноҳияи Муъминобод дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ то даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёфта буданд ва имсол шумораи довталабон барои иштирок дар ин озмун афзуда аст. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ даври аввали ин озмун доир гардида ғолибонро ба даври навбатӣ омода месозанд. дар муассисаҳои таълимӣ ба ғолибони даври аввал омӯзгорон ва кормандони китобхонаҳо машғулиятҳои иловагӣ мегузаронанд ва китобҳои тавсиявиро дастрас мекунанд. дар байни довталабон иштирокчиёни солҳои қаблии озмун низ ҳастанд ва ба ҳамсолонашон тарзи гузаштани озмунро мефаҳмонанд. худ низ ба мутолиаи асарҳои нав барои иштирок дар озмуни имсола омода шуда истоданд. имсол кӯшиш менамоям ки бо теъдоди бештари асарҳо дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён гардам ва айни ҳол дар даври муассисавӣ иштирок варзида истодам. ман аз рӯи адабиёти классикӣ иштирок меварзам ва дар даври ҷумҳуриявӣ бо теъдоди 70 асари бадеӣ ки танҳо насрро дар бар мегирифтанд 150 ғазал, 150 рубоӣ ва инчунин дигар навъҳои шеърӣ иштирок намуда будам. аз порсол то ба имсол асарҳои зиёди дигарро низ мутолиа намудам ки дар маҷмӯъ асарҳои насриям ба 100 адад расиданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами яки ноҳия нисбати соли гузашта дар даври муассисавии иштирокчиён 3 баробар зиёд шудаанд. намоиши пурраи рафти озмун тариқи шабакаҳои ҷумҳуриявӣ ва шаффоф гузаштани он наврасону ҷавонон ва шаҳрвандони синну соли гуногунро ҳавасманд гардонидааст. соли гузашта ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ иштирок намудам. озмун дар сатҳи баланд ва хеле шаффоф гузаронида мешавад. ин озмун боиси он мешавад ки завқу шавқи мо хонандагон нисбат ба китоб зиёдтар шуда қадри қимати китоб дар байни халқ боз ҳам зиёдтар шавад. ман имсол боз нақша дорам ки тайёрии худамро ҷиддитар дида дар даври ҷумҳурия ва даври ҷумҳуриявии озмун рохат ёфта дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён шавам. ба гуфти мудири китобхонаҳо бо доир гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ давоми 3 соли охир шумораи муштариёнашон ба маротиб зиёд гардидааст ва талабот ба адабиёти тоза нашр низ. илова намуданд ки имсол интихоби беҳтаринҳо дар даври ноҳиявӣ мушкил мегардад, зеро шумораи зиёди довталабон номнавис гардида аз даври аввал гузаштаанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Муъминобод барои барномаи Навид. дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар дар баробари рушду равнақ ёфтани соҳаҳои гуногун инчунин пешрафтҳо дар бахшҳои мухталифи фарҳанг ба мушоҳида мерасанд. ташкили чандин ансамблҳои рақсӣ ва рӯи кор омадани ҳунармандони касбӣ санъати зебои рақсро дар мамлакат рушд мебахшанд. ҳамкоронамо Шаҳлой Аҳмадхон ва Толибҷон Сайфов мавзӯъро аз шаҳри Бохтар идома медиҳанд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар нахустин муассисаи давлатии ансамбли рақсии Ситора таъсис дода шуд ки дар тӯли 6 соли фаъолияташ ҳунармандони ҷавони он бо пешниҳоди барномаҳои ҷолиби рақсӣ дар шаҳру навоҳии гуногуни мамлакат мухлисони худро пайдо карда ҳамзамон ба азморои ҷашну маросимҳои оммавии фарҳангии шаҳр маҳсуб меёбад. 1 2 3 муассисаи давлатии ансамбли касби рақсии Ситораи назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Бохтар соли 2016 таъсис ёфта шудааст. то ба имрӯз кор ва фаъолият дорад. тибқи оиннома муассиса аз
15 ساله تا 22 ساله است. با آزمون شخصانی قبول کرده میشه که استعدادهای بلند دارد. در انسامبل ما علاقه 20 نفر کار و فعالیت دارد. هنرمند رقص 17 نفر گلدختر، 3 نفر پسر. مشق‌های گروهی رقصی رقاصان انسامبل ستاره از صبح بروقت شروع گردیده بعضا وقت تا شامگاهان ادامه می‌یابد. مورد به یادآوری است که برابر فعالیت نظررس گروهی رقصی و نقش آن در حیات فرهنگی شهر و نواحی ولایت به مکتب اصیل تربیت هوسکاران نورس و آماده نمودن رقاصه‌های آینده تبدیل یافته است. در تالار رقصی ما با همین گونه رقص‌های بدخشانی، لیریکی، شش مقامی، خطلانی، بعد کنباق چند نمود رقص را ما میکنیم. اینا حاضر رقص کنباق من کم تاشه به شما نشون میدم. این همش تکنیک را دارد. این رقص ما با دخترها در طول یک هفته یاد میتیم. هر یکتاش با خودش نازکی دارد. رقص باید بسیار نازک کرشمه داشته باشد. خوش‌میجه، تبسم باید همش کار کند. مثال اینا باید همش کار کند که آدم ها را به خودمان جلب کنیم. با همین گونه حرکت‌های موزون دستان پراعجاز هنرمندان جوان کمپوزیسیای نوبتی انسامبل رقصی ستاره شهری بختر آغاز می شود. اما تا سراپا آهنگ را با رقص تصویر نمودن روز و ساعت‌های زیاد زحمت و مهنت باید کشید تا برنامه رقصی آماده نموده پیشکش تماشابینان گردانیده شود. فرزانه خیالجان و دانشجوی سال 4 دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو بوده از سال اولی تأسیس یابیش به این درگاه آمده تحت تربیت استادان ورزیده ساحه نازکی‌های این پیشه را از بر نموده ایستاده است. تا اینجا من همه نازکی‌های رقص رو اسخول کردم و حالا هم می‌خواهم که رقص رو خوبتر و بیشتر آموزم. ما در چهاره‌بینی‌های شهری ولایتی اینچنین جمهوریوی اشتراک نمودیم و باز هم می‌خواهیم که یک قسم ملی تاجگانه خود در بیرون از کشور معرفی نماییم. فرزانه از آوان خردسالی به صنعت رقص شوق و مرامی بی‌اندازه داشت. ساعت‌های فارغ از درس وقتی بیشتر خود را نزد استادان هنری رقاصی سپری می‌نمود. هنوز در انتخاب پیشه اساسی به خلاصه عمیق نآمده است، اما طور خود اقرار می‌نماید هنرنمایی کسبی، آموزش نازکی‌های رقص و صیقل مهارت رقاصی از بخش مهم زندگی او باقی خواهد ماند. مثلا رقص بدخشانی ما چنین آغاز می‌گردد. و با همین گونه طرز ما دیگر نمود رقص خودمان را اجرا می‌نماییم. با گفته مسئولین انسامبل رقصی ستاره عین زمان در حیات ایجادی از پی تهیه برنامه نوبتی رقصی سعی و تلاش داشته انتظار می رود که در چهاره‌بینی‌های در پیش ایستاده فرهنگی شهر بختر برنامه جالبی را پیشکش تماشابینان نمایند. گزارش شعلای احمد خان طالب جان سیف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر بختر. шумораи ҳалокшудагон бар асари обхезӣ дар қисмати ҷанубу шарқи